Kajingai bat kajingai ba kajong blay u Jesus Christ shapi hagri step. Ya kajing pusan na gaktian kajong blay. Ginya pule na ka shithi ka ba arsh shaw Timothi. Kalanong ka ba sao. Katkot ka ba kat pra. Kakintian ka ba ong Bad U Trai on pelat yang na ka jingleh basniew baroh. Bat unri penim yang syagata ka hima jong ka ba bneng. Hau ba tolong ke burom hala kerta. Amen. Kini kalong ke jing duai jong Apostle Paul hadian ke jing pelasya mensim ke jong lembaga shithi syau Timothi. Hak boleh yaitu kumno boleh yukendo ke jing shitom ke jing hak ke jing daibat ke jing syakri belai. Ulai itu kaba dan shibon ki bala no yau badula long marway henry penban ublay shimla no yau ula don hajan jong habaro ke kelemat badlau lay kendo shibon ki jing ki balongkum ki sing ki ba persyang ya kan penjat bad pendu ya kajing syakri belai jong Apostle Paul henry ublay ula pelait ni kita baroh ula la ya kaban job ni kita baroh Apostle Paul usung thu baroh kadai na kadaw kajing don rengkat ka jong belai baroh kadai na kadaw bo belai ula ri badula sumar yau hakini kesengi ke bamentaru ai bagani ke ketien ke bala pulih kan penken mau yangi ublay ulang-ulang sumar jongi ublay ulang-ulang yada jongi ublay ulang-ulang aibor ya ka jingem jongi Bad U Trai udon ya ka lat ban pelat yangi na ka jingleh basniew baroh ka jingleh basniew ka ba persyang ya ka ban penjot no ya ka jing temu ka jong blay haga jingem ke jengi ublehi on pelat yang na kita baroh kenang ya ke baon yo ban pendap ya ke jingelap gospel kenang ya ke baon yo ban pendap ya ke jing temu ke ublei ula bo yang ya ke ni ke pertai la ke long hakan nu ke rukom ke ublei ula khot yang na ke benta jung Apostle Paul unget ba ublei ula khot yu ya ke menyelap ya ke gospel syaki gentle baroh. But what happening ke jing baroh ke bau kendo. Ublay ula long rengkat badu. Ya ke ban pendap ya ke tak ke jing kot ba ke jing temu ke jong blay. Lesi ha ke jing ke jong piru pi ya kendo shibon ke jing Hande wat la fi kendo ke jing bat ke jing le. Pidon kam ban tip. Ublay ubala bu ya pi ha ke ni ke pertai. Ulang ublay jong ke jing temu. Baru ni ublay jong ke jing temu. Ulum sya bakan nu kan kang lat ya ke jing ke jong pi. Bapen ya syakmat bapen pendap ru ya ke jing temu ke bakrau ke jong blay. Padena kita kedaw ublay un pelaj ya piru na ke jingleh basniew baroh. Bat un ripen ya pi. Na kebenta ka hima jong shadow ya ke bapen poi haga daga jaga penyesyam Bad U Trai markmat bat ke basa nang tagalong kumbaga kentien kong hau tolong ke burom hala kerta idon kamtang ban syu aingo ya ublay nomor ublay ubakular haga ketien ke jo ulong ru ubala ban syanya ban pendap kita ke jingkular ublay le shibun ki kam ke bakrau haga por jong ka bible ublay ru ule ki kam ke bakrau haga jing ke jong pi nomor ulong ujo menen menta syaki bom jukat itu ublay ke jing sok unong rengkat bat pi haga ni ke sengi baroh ke we berwat nom klet ublay u je pi kumba pilong. Amen.